Ubak titos kan ulang baka office memorandum kabalami haka pratrik ubanay nailur haka bayade bat uranium. Nakaliang juga parti kilarai ban ai daga jingto ha umentri ubadai pet ika environment, forest and climate change jongka sarkar India. Haka ba ubak titos ulapan kre ek taka jingto ban pa no ala syai kasni haka ba nakaliang juga parti kila persya ika office juga memorandum nakadaw baka long kumbala weng no ika hok jungki pai ba. Kumbang itip ba uranium udah umar pok kendaw ubangi pendenkam ladang isay nangiti iu umday tang ba ukta ika kuat kakya. Henry upenjot ru ika saudong saukun jong kamariang hibarok kowe. Kumta nakaliang jong bak titas ulaong bakani ka jing temu jong sarkar pedeng bakan ti iu uranium nakaliang jong parti kan persya ikata. Ubak titas ulapan pau baka district council kadon ika bor haka bayade banti ikimar pok kendaw. Ka district council kadon ika bor ban ai ka NOC lani ka jingbit. Haka ba ulaong ru baka jingle jong sarkar. Kalong kumba ka kini no ikabor na ka district council bat lada kalong kumni laday banyeng banyiki no da upat ba. Ka office memorandum kami haka pratarik bunay baknay yung mga senang kumenta na kalian ka parti nila dep mission le kren bat nilai rai ban ai daga jingtho siya union minister ubade pe ya ka environment, forest, but climate change trong cả sarkar India. Jadi kini kerjing thok ngasai dengan kalian berjumpa dengan pengkret ya kapan pak no saya kesini lagi mentah sini lah dalam. But ka nongrim kebangi persya. Kemudian kalian ke parti ni persya. Mau kata kali ke stand ke parti. Bangi persya ke office memorandum. Beli ni persya. Kadawi kalau ba kani ke office memorandum kalau wengno ya kata ka hok nani ka right ka fundamental right jom ki pai ba bakin pensengau ya ka jing sengau ka jom ki lembaga publik itu kamtam habede bat umat pok khando bagi tip uranium borok ngitip bude u mat pok khando uba lada pendon kami u lada seyu lada tiu mendetang ba ka kata ya ka koi ka khia ini ka penjat sendan ya ka mariang ka bomot kitu gijaka gi balam saudong jong ni gijaka ti yun yang num long shu ban thung ban tap nong shu ban rap ban riang nong shu ban ri jing ri ba kham tam yangi ukun ban ri tena ta ka daw lengkwat kalong ba nakaliang ka parti ka mod dalele lu em ngim pat kwa ngidang persya ya ka jinti jintmu da sarkar leng banti uranium ngani state ka jumi kumbang ba kani ka OM kala pelino bat kala khano ya ta lat ka kabu jumi pat ba bat penpau ya ka jing snow ka jumi kai ka jing kta kai ka environment ka bakta ya ka saudong ki saukun paro lemba kani ka OM ka mod kala khangla ya ka hok jong pai ba tena ta ka daw nakaliang macam ingin saya ada kejeng thok siapa ministry bagi dewan persiap dia jadi bahkan juga forum ingin kentu ya ke sarkar lembaga parti bagi dan lah government bah ke dewan persiap ya kan ke office memorandum hakil kadang kawi ke bor berkata kalau bah kanu kejeng tu banti mar pok hendo kadon ya kalenti pada kalian ke sesuatu konser kadiban ayah ka NOC lani ka jingbit kaya semua ba ka desun usil kan penengkam ni ka bor ka sokat ba ka namla ban makin le kanu kelam kayo ka jingbit ko kan komle ta kamu ka jingle bor ni kumula kini no ya ta ka hok nang try ka kami ada kalau mungkin ini hapannya yang pada